Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana in Sem TVGH so wofre me adwoa searching. I don't hate somebody for no reason. No. I hate someone for reason. Somebody and then they chambi ne yere. Onya kro be bam no be fam no be so di ni wura ne yam chambi. And who she said ye na you could see say wa shed that person wa ya na obi ehu no enti o ma obi wo shed da na ma kwande camera ndi na chi said and then the po onu an post that video we on the page. Sa manfo hu say ai watimi kwa koso samira ba umiemu ana akwotare ne bo ene ni kutwa picture ensu a eni anwia na be fa wakun ensu a eni anwia ebekun ensu kura wanwia enya kwa enkun ka ho wo ye bu. Oh, no sound the same. Oh, Abusia. No sound. Oh, I'm in team. Oh, sound the bomb patch out. Mad, me sound or no. Okay. Me any say me mutu sound or no. Omo de ne de me na me mutu no so me kan ka kire mo say enwum no me wie na ese me sai sire ho pema de echi enti me yi enwum ni firase na me ma video no kwan boy what you say enti me hye na me ye ne sa enwum no se start ye na enwum be bo no e be ha me sa brantie wei etimi fa Dr. Mahmoud Bawumia ene ne yere edi omu si ho Kiken kwasiasem bia so to videos upon videos. Kaye dru baby se Ghana fo ekoto ba de ma achembi. Dr. Mahmoud Bawumia na ejimi pa. Na Dr. Krase bi o sebi mpevo mu na dwen nya dwuma. Onya oni obi a na dwen nya bodamfo be ma ne yire. Bodamfo be ma yire o. En makache mu se sa kwa we on. Sa kwa sempa ni we on. Ni suban akwa jimi fo we ni su ni buy everything about this guy. Is Kennedy. MPP Samira Bawumia idru ba bia e maame no maame. Enye wo bia na se bia ye campaign se ye pet domunti. Enye kwase bia na so to ni manu. Emiri bi uye hofsia do ye bi maye na ebe waba so. Enye kwase bia se oketeche free fa. Wo feel so proud. And muba so so a se dia ye Kennedy ene. Wa ho atra se pache no. Muba so kwase we su a emetom ne be me se nyame nkun ye ne atiase a muba fa buo e de me buo abre me ha Dr. Mahmoud Bawumia ne yere ma ni president a munwu se san kwase fo we no bi e betre radio so egu anim ase di ukun atem na wa begina wanim e so unsa e kasem gu asum one man gab how obedru we se ka uchi fa so ko onye nipa ese ka so ana we o mu enye ma ofi mo ntosi obi a mu hwe de oye mu hwe de oye wa obi a wedi ka se ono de achambi se Ghana fo ma kwan ma ye ma we be di president di a ena ne agimi pa se na oba tare wono edie na ope because also ope MP nti wa hada fa camera de di obi se me ko na makwa kire se me na Bawumia enti mu nna mu ni machina mu nkohwe me se de be ya manfo be hu se me nso me ko ya na nkrofo na omuni no ma ye ka kire omo se hwe ho ma mi hwe ho na mi ndi kakra na ya wo ma begu wiase na jimia na omu jimi no janto o se yenye ne dai Bawumia is wicked so ko tete jantoa mahama na mahama na akofa na betena so no wo Johnny no wono ne Bawumia hwa na ye wicked ya na chese mukasa te sede ntasuo na mukasa te sede madwene ye ato atechem atietia so mahama wono ensuo yiri fa amanfo na ono edi akose white ye hye den
white ye share den dwantoa na wani afra excuse me obi mfa ncheme na wani na abo ana no waso na asisi wo him handkerchief ho no wa no mi bisaw madwene mu ekeka mo because what to wunya sika di free wo mre en wanya you don't know where the money come from but Ghana ni no te abonten na nsuo de ne kono the taxpayer na ye de mawudie nti dwantoa mi gina ha ka kire wo say wo ye campaign mama hama ye ma no yi doctor mama duba mi din free mu the excellency yi ni din free mu because Ghana ni na ne nsuo e de ne kono Ghana ni na otua kanea ekese no tax ene ye gidi brem mo ye de matoto social media so no na mo tena ho kasa ma NDC fo mo ene taxpayer sika ye de ma mo nyame betua mo ka dwantoa wo be bodama ma wo di sika na sa wo ho ya de wo kwasia ema bi kwoteten tokuro bi ni edi wo ma na ye de ya be wo mo ni ye de ma be gu wiase na mo ha nipa adwene kwara kwa wo ye ka nipa a wo ka ho bi kurasini a waton wani mo nyam de amasika kurasini a waton wo man senken waton de ama sika wo ye ka nipa a wo ka ho bi na okatachi afrifa no na sisa ayi be kan ye no aku mafia sika kan be kan ye no edua no na enyi okatachi afrifa na be kosoa nso anya no na me ka kire Ghana fo si obia mfa na ni hwe okatachi afrifa the insult what the man ye papa Alhaji Mahmood Bawumia enim guasia wo gu no na me pese as well dedicated you call yourself nanu ya na kosu ade wa abrochiro nanu ya na wo se ye ntonyum from me bisa wo say for you to use that language me question me bisa say okatache frisa Dr. Alhaji Mahmood Bawumia woni ni nyina wotwa wo ho mogama wotwa ono soso ho mogama se moja beba nanso na wo frɛ na chempila omo ye nipa o omo ye nipa ena me ejiga na fo nyina se mo a mo bebue mano a mo be kansam fon afantafo ho no mo entafo ni bi na ya na sometimes omo koka be koka omo maka no there's so many of them are so gentle respectful way so what you say ene woni a chempi kasa hwe wo koka na so korawe na so wo kokawe kurasini be matesew hwe be ma abasaba ka so oyi funu so ntema ha kurasini be matesew nya ye gbemi motoa na mukasa te se de ayi ye kan se petrol ni kerosene ejinejina madwenem hwe se de ye tu kwan ba abrochiri no let me tell you something sanso so na siremfo omo so tu kwan eba Ghana enkronkro na aka no so no aso be pa ma no aduane di enti so obi ba wo maame ho no be do e no obo nsa enom no oda any choice ono na make it choice but that doesn't mean say wo fanko enko follow wo bia ho na mo nko keka nkwasiasem emfa nkyere ye frad bearer oh edua wo bo na ado no na enya wo nyame be koso atua wo ka wo be de dafom e de amamanfo enche bia chempe yire no be dafom de ama no wo be kɔ nanim kura be fɛ kurase ni be mateso ajimifo satam na mo se mo ye ayi di ama mahama mo ye campaign di ama mahama na mo nim se mo am future e na mo se no na mo nim se mo future e na mo dente no e na nyankopon bila aboa na chibila na me betue mo nyina moka nkurasefo bi tisem mo abagu Ghana so e mani paso nkwa didie ya NDC fo to mo na anu yo mo pe chese me kasa me ka Ghana sem a ade be chia ma breski wo nkwa adwuma
Muhammad di kan ba ya oba ya obedi 4 years na walk-on. Na wabaka guwama na nado excellency woban. Oko Rollins kura betena sa meeting ni mu bi. Late Rollins obetena meeting mu bi. Say Muhammad ekwo wanja ne tra. Munni munyansa na madwene jimi no. Papa ne kɔ no hwɛ sika wɔ ne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ejama NDC fo. Nkurasefo bi te sam. Muka se nipa nyina na ajimi ana. Na Ghana fo no so no bi na mote wase jimi wo madwene mu a mo so sa nkwasiapo we so. Ya munkɔ kenkan. Ya munkɔ lodu na munkekan. Ya munsu ntumi nkan so munkɔ SK ofo ne sapia mo wo Mr. Maf mo na munkɔ hwɛ wo mo show ni bi. Munkɔ hwɛ. Omo ba kenkan ama mo. Te se wakɔtena so de dem ne ye kan Bible ma wo. Munkɔ ne ye kenkan ama mo. Na munya nkurasefo we dwanto am a omunimo ye di wo mo a omunimo pia pona ti se mo hwɛ ho ma no so obi ba nkwasiafo we mu nyina no mukɔhwehwɛ wo mo a na muti madwene mato ayi sapeten momma mutiri na sisi mo kon no so no emunya duru adan and for so many years mo pese NDC de bia wo mo ba fum sika te se emoa efum aduane wo fom na mo to wo na mu wu mo to wo na mu wu flooded ye ba ye friend say akra nyina ebia si ayigbemam so mo nyina aka o ma no watom o mo pese o mo beka o mo pese o mo beka na bi betwa mu nyina mo ka de mo nyire mo ho bless ke mami nya nyame nhyira bye bye face off okodia peace yenko face off ko obadwa so afri so nyame na meyi mu fri so pacho peace hello Omonte. afino mate yenko Good evening. Evening napom Aduma na mo. ye ho ye pa Obia ho ye pa. adum E da nyame asi. Eske na Ghana fo na nkasa nkasa media menti ase o. Na Mahama akodi ni boni na nyame punishment na modi MPP fo na ye twa mu na. Omuya MPP fo no. Nana atiso ni nsu antoda. Enso toy. Na hu se nipa wiza. ntu anto Mahama akodi ni boni nyame punish no a Mahama se wono wo hu de waye ne ho a waye se sabi balamfo bi o wasesa bola so aduane de wo hu de waye ne ho wo hu John ano waye akwala na so ye pani ana ne ho na asen sa kula sini ne ho na asen sesa de ye boso adwe wo hwe ho a wo kasa wa fe ne Dr. Bawumia Chese mukasa na chese some trade school na mukoye no. Wono Captain Smart no, Crescine wo mutiri mwana. Ana Dr. Bawumia MPP ni Nana Akufo-Addo ni nkrofo ndi na mukoye. NDC fo di wo mboni na mo be hwaka ne se mo some trofo wo se mo ye ni kura na mo ka de ekoso enye amaka de ekoso ye maka no. Oba na chese mo di MPP na abesi ho no. Adan Nana Akufo-Addo ni baba wo me o mo de mo ka hin. Wo ya ko grant wo ya ko kula na wo si abro so wo asi wo so le na da bia o de papa ibesi wo na wo di nat adan Mahama die na Mahama amfanya politics onu so klo de be politics onu an be gina hoto na Akufo-Addo enso to ni abambo ni nti enso to nso adan na Ghana some for mo ya yen class for sa money me say yen school say someone go central school mo san ko yen ye na ye ama so for ya mo hwe say de o mo ye o mo niema